Tadi binyang sih, apa nanti arti hidup apa ini hari? Auto driver mah hai 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 hai. Auto driver mah si. Auto driver mah hai 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 hai. Auto driver mah hai 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 hai. Auto driver mah si. Hati salong leg. Hey one romance leg. Hey one romance leg. Auto driver mah hai 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 hai. Auto driver mah hai 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 hai. Auto driver mah hai hai. Hey one romance leg. Senang go romance leg. Auto driver mah hai hai. Hati salong. Nó làm ông Koro,ซึ่งเด็กนักเรียนปนนั้นกิจกรรมสงฆ์อามาได้ซึ่งที่เราจะการเลยซึ่งเรามันสคริปต์แรกที่เล่นปนมาบางวันสุดท้ายครับ Ini nung kai?อันนี้ผมสุดท้ายเด็กปนมา Bos school ni, kalian nyawa kini? Kalian school. Lama working buat apa ini ni? Roman script ni bagus. Guys, Roman script mah nggak tahu apa ni alam mana. Tahu je apa mana Robert difficult. Kapan bagus yang tahu lama really kali tu wah. We have organized a demonstration rally on the ongoing issue of Devanagari script, which 95% Tiprasas, Cobra-speaking peoples, our demand for a long years back, we are demanding Roman script to be as our official language script, Cobra official language script. So today we are very in an aggressive mode that we have to ban his image in front of the people. So I want to say that if he doesn't stop all his wrong work, so I want him to stop directly and to implement Roman script instead of Devanagari script. Today we have banned Dr. Otos, MLA, Government of Tripura. Tangis heman, school mung kai tas ni kai school problem ar bumung kai tangis. Hamaरी. Media friends, no? Actually, sentini o jaga rally khaleka, mass rally. Chini IPF tini student wings artisa, boro tini rally khaleka. Rally climate main karon kai, boro chini je Roman script. Dirko din romoi, chini Tripura sarap. Roman script bagi je andolon khalai tongmani. Tau khon abos settle lagi ako, tau khon controversial khalai tongko. এর মধ্যে সে বিশিং কয়েকদিন সেকা চিনি খরকসে এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা বরমগোনাং এমএলএ বিনি তরফ থেকে বিনি উদ্যোগে কাইসা মেমোরেন্ডাম রেজাখা যে ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ ন রোমান ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ ন দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট বাই সিজাংনানি উংথুং আবো তো চিনি ত্রিপুরা সারনি কপালা বেললাইখেন ওয়ান আমা সিনচা আবো ফেরাং কম হাইংখা কারণ जों 1968 ni simi Roman script no tui Tripura ni Tripura sarok andolon khlai phemeni birat kaise itihas tongo er moddhe Roman script no adopt khlainani bagui Tripura ni itihas koyekta chini जों nukha je koyekta jaga commission achukha jemon jototuk ang muitumano abroni bisingo 1990 অর্থাৎ 1990 1 তারিখ জুন
थैथांजानाय बरं गोनां जोंनि सामचरन त्रिपुरा बरं नुजाबकुनाय बिनि नेतृत्वे कायसा कमिशन बासा कमिशन सुनामजाखा ब 1991 मार्च मासाव साबमिट खायखा आबो बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट फेभारानो बिनि रिपोर्ट बजे साबमिट खालामनानै आबोनो कारि बाहायनो हाय 2004 17 तारिख जून त्रिपुरा उपजाति भाषा कमिशन होनाय कायसा कमिशन सुनामजाखा आबोनि चेयरमैन हंखाय प्रोफेसर पवित्र सरकार ब साबमिट खायखा 5 तारिख आगस्ट 2005 बिनि रिपोर्ट मुताबिक अबनो साका जे ओ राज्यनि बा ओ हानि त्रिपुरा सारक बरनि कक बरकनि जे स्क्रिप्ट बरक रोमाननो प्रिफेयर खायो बा रोमाननो बनि सापोर्ट खायो अबहाय बार बार कमिशन आसुगै रोमान स्क्रिप्ट फेभारम रिपोर्ट साबमिट खायजामोन उलब ताबुकसाक पर्यन्त आपनि सल्यूशन इंया आबनो तो एसे चिनि त्रिपुरा सारक चिनि त्रिपुरा त्रिपुरा सारक जतन बखा दुजा कारण भाषा एमन एक सेंसिटिव मैटर जे आबनो केबो आघात खाइमे आइसि मातृभाषा अंकाय निजिनि बुमानि खाख्लाबनि दूधनि समान आबनो पर्यन्त जों कन्ट्रोभार्सि खालायजागै ताबुकसाक पर्यन्त जों आबनो सेटल खालाय जायगा एर मध्य से ताबुकाय साका फाइका तमते कैसा देवनगरी होइरा चिनि स्टूडेंट रक चिनि स्राय रक नॉट ओनली स्टूडेंट मध्य से ताबुकाय साका फाइका तमते कैसा देवनगरी होइरा चिनि स्टूडेंट रक चिनि स्राय रक नॉट ओनली स्टूडेंट अकरा चाकरा बेबाग न जों देवनगरी स्क्रिप्ट कोनो चिनि इंट्रोड्यूस करि परिचित करि जों बाके देवनगरी स्क्रिप्ट पुरि मानायबा अब आं साया आनि समग्र त्रिपुरा सारंनि कक चिनि स्टूडेंट रकनि कक 12 लाख त्रिपुरा सारंन 99% जों देवनगरी नाया रोमान स्क्रिप्ट नायो आबोनि बागै चिनि आति सारक IPF नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्वीन जोंनि बरकनि अबनि तीव्र प्रतिबाद जानखा जों आबनो प्रत्याहार खालायनानै बागै जों रिक्वेस्ट खायनाय मीडियानि बिसिंथै चिनि माननीय जे अतुल देवबर्मा MLA बजे साइतमनि बाबनो इमिडिएट आबनो प्रत्याहार खायनानै नोंथुं बिनि जे कक सामानि आबो चिनि जातिनि बिरोधी चिनि स्वार्थ बिरोधी आबनो जों कुरमते एक्सेप्ट खायनाय मेया गाबोन बागैनो चिनि आतिसार किनो जगह सारा त्रिपुरा बेपि बरक जतनो अबायके चिकन बनि रिजनल वाइज बरक प्रोटेस्ट रैली खालायतङ तिनि खुमलङ बरक खालायका आं चिनि IPF नि तरफ थेके जे स्राय पुरि तङै रङ बले हामबायनो बरकनि बायनो सेन्स दङ बरक स्पेशली बरक निजिनो सावा जों रोमान स्क्रिप्ट नायो जों देवनगरी नाया काजे चिनि IPF नि तरफ थेके बरना हामबायना मचङ आर हामबायना मचङ चिनि मेडिया बन्द रङबो नरक जगह टाइम इनभेस्ट खायमेन बगे हामबाय At the